Ninde mugore wayobora Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika aherutse kumvikana avuga ko mu bagize guverinoma impinduka zizahoraho. Ibyo byo ni byo. Kubera ko muri rusange burya ushaka gutera imbere igihe cyose akora impinduka. Ariko aha muri guverinoma aho ni umwihariko cyane ko abagize iyi guverinoma bitwa abaminisitiri, bikaba bizwi ko nta muntu n'umwe wiga kuba minisitiri yarabigize umwuga. Kuba minisitiri cyangwa kuba mu bagize guverinoma ni nk'ubutumwa ubuhawe, uba utoranyijwe gukora ubutumwa mu gihe runaka, warangira ugasimbuzwa bitewe n'umusaruro w'ibyo wari witezweho cyangwa umusaruro ukenewe, uburyo uwutanga. Muri izo mpinduka zigenda ziba by'umwihariko mu miyoborere y'u Rwanda kuva mu 1994 by'umwihariko u Rwanda rwagiye rugira impinduka nyinshi zigaragara zinarugejeje aho rugeze ubu. Ariko izo mpinduka by'umwihariko zahaye umugore umwanya wo kwigaragaza mu miyoborere, agaragaza ubushobozi bwe mu ngeri nyinshi. Kuri ubu inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yaba imitwe yombi, umutwe w'abadepite ndetse na sena, yose yiganjemo abagore, nibo bafitemo ubwiganze buri hejuru ya 50%. Birumvikana ko ubwiganze no gushobora kw'abagore bigenda bigaragara. Ibyo byose ni za gihamya cyangwa ibigaragaza ko umugore ashoboye. Tugarutse muri guverinoma, mu mpinduka kuva mu 1994 no mu mateka y'u Rwanda hari minisiteri zitarayoborwa n'abagore, nk'uko minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango itarayoborwa n'umugabo, kandi si ihame ko ihora iyoborwa n'umugore n'umugabo yayobora. Ni kimwe nk'uko tutarabona umuyobozi w'umugore uyoboye minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, turabona uyoboye minisiteri y'imari n'igenamigambi, minisiteri y'ingabo, minisiteri y'umutekano mu gihugu. Ntabwo turabona umugore uyoboye imwe muri izo minisiteri, kandi si ukuvuga ko bataziyobora kuko ubushobozi bwabo bamaze kubugaragaza, ahubwo wenda wavuga ko ari igihe kitaragera. Niba ari igihe kitaragera, ni ukuvuga ko hari abashoboye. Ese mu Rwanda hari abagore bashobora kuyobora zimwe muri izo minisiteri batarayobora? Muri uyu mwanya reka tuze turebe bamwe mu bagore bashobora kuyobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu izwi nka Minaloc. Mu gihe tugiye kubareba, niba uri mu kigango nguhaye ikaze, ukora subscribe. Kuri wowe wayikoze tukaba dukomezanye kubana, ndagushimiye cyane. Aha rero ngufitiye abagore bagera kuri 6 bagaragaza ubushobozi bw'uko bashobora kuyobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Akenshi usanga iyo hagendererwa ngo umuntu bamutoranye ahabwa inshingano n'izi, bareba wenda hahuriye mu byo yakoze, hahuriye n'ibyo benda kumushinga cyangwa se ubumenyi afite mu byo yize. Aha rero niho tugendeye kuri ibyo, mu bagore bashobora kuyobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu harimo Dr Usta Kayitesi. Dr Usta Kayitesi kuri ubu ni umusenateri muri Sena y'u Rwanda. Iyi Sena yayigezemo avuye ku buyobozi bw'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Mbere akaba yari umwarimu muri kaminuza. Uyu mudamu igihe yamaze akora mu buyobozi bw'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere yamushije kumenya neza amakuru y'imiyoborere y'igihugu muri rusange, ndetse n'ubwo bumenyi afite mu mategeko wamuha kuyobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Nta wabura kuvuga ko afite impamvu ihagije ishobora kumubashisha kuyobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Undi ni Dr Uwicyeza Doris Picard. Dr Uwicyeza Doris Picard niwe muyobozi w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere kuri ubu. Mbere yo kuyobora runo rwego yari umuhuzabikorwa w'itsinda ryari rishinzwe ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu no kwita kubimukira, yayandi u Rwanda rwari rufitanye n'Ubwongereza yo kuzana abimukira, abantu bagiye mu Bwongereza batabyemerewe bakajya bazanwa mu Rwanda. Niwe wari umuhuzabikorwa w'iyo gahunda. Uwicyeza Picard yize amategeko mpuzamahanga muri kaminuza ya Pretoria muri Afurika y'Epfo. Ibi byatumye anakora imirimo itandukanye irimo ubujyanama mu bya tekinike muri minisiteri y'ubutabera. Iyi mirimo asanzwemo yo kuba ari umuyobozi w'ikigo cy'imiyoborere bimuhesha nawe amahirwe yo kuba yayobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, cyane ko twagiye tunabona bamwe mu bayoboye kino kigo bahabwa kuyobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Uheruka ni Professor Shyaka Anastase wayoboye runo rwego akaza kugirwa minisitiri. Cyokora bigaragara ko abantu bayobora kino kigo baba ari abantu bafite ubumenyi bwimbitse mu bushakashatsi kurenza uko aho twakita kuri tere, uko iyi minisiteri imanuka iri mu baturage ikikeneye birenze iby'ubushakashatsi cyangwa imirongo ya gihanga iba yaragenwe
mu by'imiyoborere, kandi kino kigo usanga abakirimo benshi ariho bafite imbaraga. Undi mugore bigaragara ko ashobora kuyobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ni Kayitesi Alice. Kayitesi Alice ni guverineri w'intara y'Amajyepfo kuva mu 2020. Ni umwe mu bagore bamaze igihe kinini bayoboye intara, dore ko abandi bagiye baziyobora ariko ugasanga zibaye nk'izibazungusha cyangwa zirabananiye. Ariko uyu mudamu Kayitesi Alice amaze kugaragaza rwose ko imiyoborere ayumva, cyane cyane iyi ntara y'Amajyepfo ayibereye ku ruhembe koko. Mbere yuko aba guverineri w'intara yari umuyobozi w'akarere ka Muhanga. Kuba yarayoboye akarere n'iyo myaka amaze ayoboye intara y'Amajyepfo, birumvikana ko amaze kumenya neza icyo imiyoborere mu gihugu cy'u Rwanda isaba. Wongereho n'ubumenyi asanganywe mu by'ubutasi, dore ko na mbere yuko aba mu buyobozi bw'inzego z'ibanze yari asanzwe muri NSS, akora mu rwego rw'igihugu rw'iperereza. Ubwo bunararibonye rero buhesha madame Kayitesi Alice ko yaba yabasha kuyobora iyi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Si ubwa mbere twatubonye guverineri agirwa minisitiri, kuko nka Gatabazi Jean Marie Vianney wigeze ayobora intara y'Amajyaruguru yayivuyeho ayahabwa kuyobora iyi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Ni ibintu byumvikana ko kuba uyobora intara uwibasha biba byoroshye, kuba ubunararibonye wakoresheje uyobora intara nibwo ugiye gukoresha noneho ubushyize ku rwego rw'igihugu. Undi wahabwa amahirwe bigaragara ko nawe ashobora kuba yabasha kuyobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ni madame Kayisire Marie Solange. Kayisire Marie Solange ubusanzwe kuri ubu ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Ari muri guverinoma y'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2017. Urumva ko guverinoma amaze kumenya imikorere yayo, amaze kuyikamirika. Mbere ko umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu Minaloc yabaye minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi izwi nka Minema. Mbere yaho yari minisitiri ushinzwe imirimo y'inama y'abaminisitiri. Minisitiri ushinzwe imirimo y'inama y'abaminisitiri ni nk'aho ari minisitiri w'intebe wungirije. Iyo mirimo yose yagiye akora muri iyo myanya itandukanye, n'iyi minisiteri asanzwemo rwose imuhesha amahirwe no kuba afite ubumenyi n'ubunararibonye byamuhesha kuba yabasha kuyobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Ntabwo rwaba ari ubwa mbere tubonye uwari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu w'abaminisitiri, kuko na Musoni Protais yageze aba umunyamabanga wa leta muri iyi minisiteri, ubundi aza kuyihabwa arayiyobora. Undi mugore bigaragara ko ashobora kuyobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, bikaba binagaragara neza ko iyi minisiteri baramutse basabye abakandida bashobora kuba bayiyobora adashobora kuburamo, ni nyina wa Gaga Claudine Marie Solange. Nyina wa Gaga ni umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'inzego z'ibanze kizwi nka RODA. Iki kigo akiyoboye kuva mu mwaka wa 2019. Iki kigo kinyuzwamo amafaranga atari make yo gufasha abatishoboye n'ibindi bikorwa byo guteza imbere inzego z'ibanze, nk'uko akenshi bigaragazwa uburyo umutungo wa leta wakoreshejwe. Akaba ari gake uzasanga uru rwego rwa RODA rwagiye gutanga ibisobanuro muri pake bigaragaza neza imikorere nta makemwa ya madame nyina wa Gaga Claudine Marie Solange ko ashoboye koko, kandi n'abantu ba hafi bemeza ko nyina wa Gaga ari umukozi koko. Nyina wa Gaga uretse kuba akorana bya hafi n'inzego z'ibanze, yanazikozemo by'ako kanya ubwo yari meya, yigeze kuba umuyobozi w'akarere ka Gasabo. Nyina wa Gaga Marie Claudine rero nawe ugendere kuri ubwo bunararibonye bwe, ni umukandida mwiza wo kuba yabasha kuyobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Undi bigaragara ko ubunararibonye bwe ndetse no mu bushobozi uko yagiye abigaragaza mu byo yakoze, wahabwa amahirwe ndetse unasumbya abandi amahirwe yo kuba yayobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, baramutse bavuze bati ninde mugore ufite ubunararibonye mu nzego z'ibanze ushobora kuba yayobora yabasha kugushyira ku bitugu bye minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, ninde mu banyarwandakazi? Madame Uwamariya Odette. Honorable Uwamariya Odette kuri ubu ni umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, akaba na perezida wa komisiyo ishinzwe ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu. Mbere yo kujya mu nteko ishinga amategeko, dore ko ayirimo kuva mu mwaka wa 2018, mbere yaho madame Odette Uwamariya hambere yari umukozi muri minisiteri y'ubucuruzi, ari umuyobozi muri minisiteri y'ubucuruzi, aza kugirwa guverineri w'intara y'Uburasirazuba. Iyi ntara yayoboye imyaka 5. Nyuma yaho yaje kuba umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, iyi nyine Minaloc. Ava muri Minaloc aba umuyobozi w'ibiro bya minisitiri w'intebe. Nyuma yo kuyobora ibiro bya minisitiri w'intebe niho yaje kuhavamo ajya kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2018. Haramutse hashatswe
umugore wayobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bagendeye ku bunararibonye n'imirimo yakoze. Madamu Odette Uwamariya ubusanzwe yarize imiyoborere rusange public administration, nta gushidikanya ko ubu bunararibonye afite bumugira umukandida mwiza wo kuba yabayobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Hirya y'aba ngaba birashoboka ko hari n'abandi benshi kuko uri kumva u Rwanda rutuwe na miliyoni zingana uko zingana, ibyo ari byo byose ntabwo habura umugore wabasha kuyobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Reka dutegereze turebe wenda ko bizagera mu 2029 wenda hari umugore uhawe kuyobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Ese hirya y'aba ngaba tuvuze, wowe ubona ninde ushobora kuyobora iyi minisiteri, cyangwa muri bo ninde ufite amahirwe menshi wo kuba yayiyobora? Urakoze cyane kubw'uyu mwanya rero twari tubanye, reka nongere nkwibutse niba utarakora subscribe kuyikora, kandi nawe wayikoze reka nongere ngushimire. Urakoze cyane, reka dusubire ubutaha.